Isprepletanost etike i epistemologije u okviru transcendentalnog argumenta za postojanje Boga. Žalost zbog smrti naših najmilijih bila bi neutešna i bezgranična, da nam Gospod nije podario večni život. Naš život bio bi besmislen kada bi se završio smrću. Kakve bi onda koristi bilo od vrlina ili dobrih dela? U pravu bi bili oni koji kažu, hajde da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umreti. Ali čovjek je stvoren za besmrtnost. Sveti Jovan Maksimović Šangajski i San Franciskanski. A. Grane etike. Dok se polja primijenjene i normativne etike fokusiraju na ono što je moralno, metaetika se fokusira na ono što je moral sam po sebi. Normativna etika proučava koje osobine čine radnju ispravnom ili neispravnom. Primijenjena etika pokušava da utvrdi u stvarnim slučajevima da li određene radnje imaju ove osobine ili ne. Sve tri su neophodne da bi se postigao etički sistem koji ima smisla. Ako znate da postoje zaista ispravni i neispravni postupci, ali ne znate koji su, vaše znanje o njihovoj ispravnosti i neispravnosti neće biti od velike koristi. S druge strane, ako imate teoriju primijenjene i normativne etike i tačno znate koji su postupci potencijalno ispravni i neispravni, ali ne znate da li su zaista ispravni ili ne, vaše znanje o tome neće biti od velike koristi. Jer ako ne znamo da je zaista tako, naš koncept morala jednak je ličnom mišljenju, ukusu ili zabludi. B. Objektivnost i subjektivnost. Kada kažem objektivno, mislim na nešto što ne zavisi od subjekata da bi bilo istinito. Ali mislim da je neophodno napraviti razliku između ograničenih subjekata sklonih greškama i Boga kao subjekta. Postoji očigledna i važna distinkcija između subjektivnosti Boga i subjektivnosti čoveka ili bilo kog drugog ograničenog bića. Postoji razlika između tvorca i stvorenja. Iako su oba subjekti, razlika je očigledna. Božji um je ultimativna samoreferencijalna referentna tačka, izvor univerzuma ili onoga što bismo nazvali objektivnom realnošću. Bog je izvor svega. Ljudi, s druge strane, nisu izvori. Ljudi jednostavno upravljaju ili reorganizuju već postojeću materiju i koncepte. Ljudski um je također sposoban da ima lažna uverenja, zablude ili greške u svojoj percepciji. Bog ne može biti u krivu. Većina bi se složila da je objektivno nešto što je zaista slučaj u svetu. Ali šta ako svet zavisi od subjekta? I šta više, kada zavisi od same istine, koja je i sama lična? Ako subjektivnost shvatimo kao nešto zavisno od subjekata, uključujući Boga, zaključujemo da je, budući da je Bog izvor svega, sve subjektivno. Čak i zakoni prirode ili spoljašnji svet. Ali ako liniju povučemo kod ograničene subjektivnosti, ovaj pojam počinje da liči na uobičajeni vid subjektivnosti, pri čemu su samo one stvari koje su istinite jer smo ih mi izmislili subjektivne. Jer zavise od ograničenih, pogrešivih subjekata. Dok su s druge strane spoljni svet, zakoni prirode itd. Objektivne stvarnosti, jer ne zavise od pogrešivih ograničenih subjekata, već od nepogrešivog, neograničenog subjekta. Da bi ovo bolje ilustrovali, pogledajmo argument ateističkog internet govornika i profesora filozofije Aleksa Malpasa. Premisa 1. A je subjektivno, što znači A zavisi od uma da bi postojalo. Premisa 2. Bog je um. Premisa 3. Sve zavisi od Boga da bi postojalo. Premisa 4. Sve zavisi od uma. Zaključak, sve je subjektivno. Argument je naizgled validan, ali pitanje je o kakvom se umu radi. Odgovor na ovaj argument bavio bi se upravo time, razlikom između ljudskog uma i Božjeg uma. Pitanje je u kom smislu je subjektivno, budući da iz našeg pogleda postoje dve klase subjekata, ograničeni i neograničeni subjekt. Pojmovi koje obično nazivamo objektivnim su pojmovi koje ne možemo promeniti ili na koje ne možemo uticati. Njihovo postojanje je nezavisno od nas, pa su u odnosu na nas objektivni. Neki od njih su zakoni logike, spoljni svet, moralni zakoni i zakoni prirode. Ti pojmovi bi postojali čak i da u ovom trenutku nestanemo. Dakle,
možda su subjektivne, ali ne zavise od bilo kog subjekta, već od jednog božanskog subjekta. Stoga sam argument zavisi od dvosmislenosti reči subjekt. Definicije reči nisu ono što je ovdje interesantno. Ono što je važno jeste misao iza njih. Kada Alex Malpass predstavlja argument, on definiše subjektivno u premisi 1 kao zavisno od uma za svoje postojanje. Dakle, sledeći ostatak argumenta, došli bismo do zaključka da je sve subjektivno. Sada problem sa ovim nije u samom argumentu, već u značenju koje stoji iza izraza subjektivno. Značenje koje je u suprotnosti sa datom definicijom. Obično kada ljudi govore o subjektivnom, pretpostavlja se ili se podrazumeva da um daje izveštaj o stvarnosti zasnovan na onome što um opaža, a ne nužno zasnovan na istinskom stanju stvarnosti, što znači da nešto subjektivno možda neće dovesti do istine. Ako koristimo ovo značenje, može se činiti da sveznajući um ne može, a da ne dostigne znanje o pravom stanju stvarnosti, jer je sveznajuć i stoga nije ometen sopstvenom percepcijom, u kom slučaju ne bi sve bilo subjektivno, kao što sugeriše prvobitni zaključak. V. Jeste i treba. Još jedna ideja koju ćemo preći je Humeova giljotina, ili problem jeste i treba. Kada pravimo ovu grešku, nastojimo da izvučemo moralni imperativ iz opisa stanja stvari. Obično se formuliše na takav način da na osnovu toga kako stvari stoje ili šta jeste, možemo utvrditi šta bi trebalo da bude. Od tvrdnje o onome što jeste slučaj, ne možemo logično preći na tvrdnje o tome šta treba da bude slučaj. Evo nekoliko primjera. Ljudi ne vole da pate. Dakle, moramo zaustaviti bilo kakvu patnju. Zašto se raspravljate o tome da li je abortus moralan? Legalan je, zar ne? Naravno da su homoseksualni odnosi moralni. Mnoge životinje ih imaju. Ako priroda to ne stvara, to ne bismo trebali imati. I zaista, moral se čini kao pojam koji ne može izbeći subjektivne dimenzije. Etika ne može postojati bez odnosa između subjekata. Dakle, kada kažemo da je moral objektivan, čini se besmisleno da relacija između subjekata nije uključena. Čini se apsurdno da je objektivan bez neke lične namerne dimenzije. Prema ateističkom vidu moralnog realizma, prisiljeni smo da verujemo da poželjno stanje ili objektivni imperativ postoji negde u univerzumu, bez učešća bilo kog agenta u tom imperativu. Ovo zvuči nekoherentno. Za ateistu prelazak sa izjave jeste na izjavu treba je neopravdan skok, dok je teisti objektivno treba otkriveno od strane ličnosti koja ima autoritet. Ovdje se postavlja pitanje kakav je autoritet potreban da bi tvrdnja treba bila objektivna. Ubrzo ćemo razmotriti šta podrazumevamo pod objektivnim kada govorimo o moralnim istinama. Ono što se čini očiglednim je da moralni autoritet ne može pripadati prirodi ili bezličnim entitetima. Autoritet može pripadati samo ličnostima. G. Ateistička etika. Predstavit ćemo kratku listu određenih ateističkih etičkih sistema. Naravno, postoji još mnogo ovakvih sistema. D. Objektivni moral. Iako bi ovo sigurno mogle biti koncepcije ateističkih etičkih sistema, nejasno je kako bi imali objektivnu osnovu. Biće od koristi da navedemo neophodne uslove za smislen, značajan i objektivan etički sistem. Spoznaja moralnog zakona mora biti moguća. Svrha života mora postojati za moralne agente. Moralni agenti moraju imati urođenu moralnu vrednost. Moralni zakon mora biti univerzalan, podjednako pokriva sve moralne agente i ostaje istinit kroz vreme i prostor. Moralni zakon mora biti istinit, uprkos mišljenjima uključenih agenata. U sljedećem delu papira pokušat ću da dam potporu ovim uslovima objektivnosti i smislenosti. Da bismo mogli tvrditi da je moralni zakon objektivno istinit, moramo imati pristup znanju o njemu. Pitanje je kako otkrivamo ne da postoji etički sistem, već objektivnost takvog sistema. Također moramo imati pristup moralnim istinama,
specifičnim postupcima, onima koji jesu i nisu moralni. Da bi bilo koji moralni sistem uopšte imao smisla, cijela moralna situacija mora imati svrhu. Inače je sam sistem besciljen. Pretpostavimo da smo prevazišli sve poteškoće u zaključivanju objektivnosti moralnog sistema na ateizmu. Tačno znamo šta je objektivno ispravno, a šta pogrešno. Šta nam govori da je objektivno dobro ono čemu treba težiti. Zaključili smo samo da postoji podela između dve vrste postupaka, dobrih i zlih. Ali ako smo bića bez svrhe, koju vrstu postupaka biramo, čini se nebitno. Ovaj moralni sistem ne vodi nikuda, ni do suda, ni do večnog uticaja, ni do svrhe koja je ostala neostvarena. Samo do ništavila. Ako je ništavilo nešto sa čime ćemo se suočiti, bez obzira na naše postupke, čini se da ne postoji značajna razlika između ovih postupaka. Značenje i vrednost sami po sebi nužno su povezani sa uticajem i dugoročnim rezultatima. Svakako možemo smisliti svoju lokalnu svrhu, ali po sopstvenom priznanju ona je izmišljena. Povrh toga, ako je svrha nešto što svako može da izmisli, šta bilo koga sprečava da oblikuje svoju svrhu oko činjenja što većeg broja zlih dela? Barem po mom mišljenju, ovo ostavlja ateističke vidove morala nemim i nemoćnim. Čini mi se da dobro i zlo zahtevaju kontekst ili priču u okviru koje mogu imati smisao. Moralni agenti moraju imati urođenu moralnu vrednost, koja im je ugrađena od samog početka. Ovdje se postavlja puno pitanja. Kakav je status takvih agenata? Šta je to u vezi njih što ih čini moralno vrednim? Ako prihvatimo standardni pogled da su ljudi jedina moralno relevantna bića na zemlji, nekoliko tema nam pada na pamet. Jedna od njih je definitivno determinizam. Da li ateistički pogled na svet ima odgovor za deterministu? Ako se oduzme slobodna volja, onda će biti pod znakom pitanja ne samo moralni identitet, već i sam identitet ili ličnost. Ko smo mi uopšte ako ne donosimo sopstvene odluke? Kako možemo biti moralno odgovorni za bilo koji čin ako nijedan od njih zapravo nismo počinili svojevoljno? S druge strane, ko smo mi? Šta je ja koji piše i čita ove reči? Ako prihvatimo determinizam, zar ne bismo trebali zaključiti da su za ono što činim zapravo odgovorni priroda i spoljni uticaj? Zar ja nisam samo još jedan način na koji priroda deluje u svetu? Uporedo sa bilo kojim drugim uzročno-posledičnim lancem u prirodi. Ako se držimo ove tačke gledišta, moralna vrednost ne dolazi u obzir, a čini mi se da svaka etička razlika između čoveka i životinje nestaje kada je kontekst determinisani, hladni, besciljni univerzum. Ali recimo da ateista ima odgovor za deterministu. Čini se da sam pojam vrednosti pretpostavlja neku vrstu standarda, spektra ili hijerarhije manje i više vrednih entiteta. Ali ko je sagledao celu hijerarhiju bića da bi dao takvu izjavu? I ko je u stanju da tvrdi da je inteligencija ili čak moralno ponašanje odlučujući faktor moralne vrednosti? Zašto je ljudska patnja na višem nivou od patnje životinja? Pozivanje na nekakvu ljudsku prirodu ovdje je zanimljivo. Šta god da znači priroda nečega u ateizmu, postavlja se pitanje kako znamo o tim svojstvima. I povrh toga, ako na čoveka gledamo kao na stalno evoluirajuće i promenljivo biće, onda se čini arbitrarno gde god na vremenskoj liniji postavili čiodu i to nazvali čovečanstvo. Na izgled sama reč čovek odnosi se na biće u stalnoj promeni, pa se čini da prirode nisu nekakve stabilne referentne tačke, već su samo različite nijanse sive. Biljka i čovek imaju isto poreklo, istog pretka, iskonsku sluz, primordijalnu supu. Ako je sama ljudska priroda u stalnoj promeni, onda se ne može tačno odrediti šta je čovek. Ali osim toga, kako možemo zaključiti da će ljudska priroda zadržati komponente koje je čine moralno značajno? Ovo se odnosi na klasični problem indukcije. Ništa nam ne govori da ljudska priroda neće preći u moralno beznačajno stanje do kraja ove rečenice. Na klasičnom naturalističkom evolucionom pogledu ljudske antropologije sasvim je moguće da je samo pitanje vremena kada ćemo mutacijama postati moralno beznačajno stvorenje. Ako ovi zakoni nisu univerzalni, to jest
nisu tačni za sve moralne agente. Ako su tačni samo u određenom vremenskom periodu ili mestu u prostoru, kako su onda objektivni? Onda bi bili zavisni od vremena, prostora i dotičnih agenata. Ako nisu uvek istiniti, kako možemo tvrditi da trenutno jesu? A ako tvrdimo da jesu uvek istiniti, kako to možemo opravdati? Tvrdnje o univerzalnom moralnom zakonu zavise od našeg znanja i pristupa univerzalnom stanju stvari i uniformnosti prirode. Budući da konačno biće ne može zaključiti univerzalno stanje na osnovu bilo kog ograničenog broja činjenica, jedini smisleni put mogao bi biti darovanje pristupa konačnom biću putem otkrivenja. Jer beskonačno ili univerzalno biće ima pristup univerzalnom stanju stvari, pa bi stoga bio jedini kandidat za takvo otkrivenje. Jer bi bilo koje ograničeno ili konačno biće delilo naše probleme u vezi spoznaje univerzalnog stanja. Zato što iza sveta stoji namera, svrha i opravdano možemo reći da je priroda uniformna i da se moralni zakoni ne menjaju u sopstvene suprotnosti. Ako Bog promislom održava red u svetu, to bi nam ulilo poverenje o stabilnosti moralnih zakona. Jedini način da se univerzalna tvrdnja opravda jeste ako je otkrivena sa univerzalnog nivoa. Ovi moralni zakoni moraju biti nezavisni od stavova, jer ako to nije slučaj, to bi ih učinilo zavisnim od hirova pojedinaca, a samim tim i subjektivnim. Čak i ako bi se složili sa metafizikom ateističke etike, epistemologija ostaje problematična. Obratimo pažnju na primenjenu i normativnu etiku. Kako možemo znati koji su konkretno postupci moralni, a koji nemoralni? Kojim putevima ateista može pristupiti pitanju spoznaje etičkih istina? Intuicija, srce ili malo drugačije čulo, nus, mogu biti dobri unutrašnji izvori ili putevi do moralnog znanja. Ali postoji opasnost ako su oni jedini putevi. Rekao bih da je spoljni izvor čak potrebniji od unutrašnjeg. Opravdanje naših moralnih uverenja na kraju mora biti spoljno. Evo istinske dihotomije. Ultimativno spoznajemo moralne istine ili nekom vrstom unutrašnjeg mehanizma ili nekakvim čulom, ili ih spoznajemo spoljnim izvorom ili otkrivenjem. Dakle, moralne istine ili pronalazimo ili su nam otkrivene. Intuicija je jedan od odgovora koje sam čuo od svojih ateističkih poznanika, koji su moralni realisti. Njihovo gledište je da je intuicija put koji im navodno omogućava pristup moralnim istinama, baš kao što nam naša druga čula omogućavaju pristup spoljnom svetu. Činjenica da ljudi mogu imati različite moralne intuicije čini im se kao znak da je u pitanju realizam, da postoje moralne istine. Različita mišljenja o obliku Zemlje sigurno ne dokazuju da naša planeta nema oblik. Ovaj pogled spoznaje moralnih istina naziva se intuicionizam. Problem sa ovakvim pogledom koji je isprva očigledan jeste kako ćemo se nositi sa moralnim intuicijama koje su u suprotnosti sa našim. Na primjer, Ivan ima moralnu intuiciju da je činjenje homoseksualnih radnji zlo, dok Jovan ima moralnu intuiciju da je činjenje takvih radnji dobro. Kako mogu zaključiti koji je u pravu? Odgovor koji sam čuo je da će koristiti pumpe intuicije, koje su misaoni eksperimenti koji imaju za cilj rešavanje moralnih nesuglasica. Ovi eksperimenti bave se moralno relevantnim činjenicama i prikazuju potencijalno nepoželjne posljedice prihvatanja određenih moralnih verovanja. Ali kako ćemo znati koje činjenice su moralno relevantne? Odgovor je, navodno, ponovo intuicija. Čini se da je ovo sasvim očigledan problem intuicije koja nema spoljnu proveru svoje valjanosti. Intuicija je na kraju jedini alat koji imamo za zaključivanje moralnih istina, ali čini se da se neslaganja ne mogu pomiriti. Zbog ovog isključivog fokusiranja na instrument, čija je efikasnost još uvijek u pitanju, čak i nakon takozvanih pumpi. Na ovom pogledu, moral je nešto slično lepoti u oku posmatrača. Uzmimo za još jedan primjer. Ivan i Jovan se ne slažu oko etičnosti abortusa. Ivan može zastupati poziciju korisnosti. Ako roditelji ne žele dete, to bi predstavljalo teret za društvo.
Zbog toga neka se trudnoća odmah terminiše. Za njega je to intuitivno moralno. S druge strane, Jovan može pristupiti pitanju iz perspektive prirode, rekavši da je ljudska priroda ono što je bitno. Bez obzira u kojoj fazi razvoja, uvijek je ljudsko biće. Tako da se abortus ne treba izvršiti. Bez obzira na moralno relevantnu činjenicu koju smo izabrali ili čije smo posljedice pokazali, ako ih pojedinac intuitivno prihvati, nema više šta da se kaže. Ako kažemo Ivanu da njegov moral zasnovan na korisnosti može isključiti starije i invalide, a on to intuitivno prihvati, šta više možemo reći? Imajte na umu da će ova kritika biti primenjiva na bilo koje drugo čulo spoznaje moralnih istina. Ali šta je sa drugom opcijom? Šta ako nam te istine otkrije neko koji je u stanju da zna? U tom slučaju moralne istine bile bi usidrene što se tiče naše epistemologije. Mogli bismo se okrenuti metodi otkrivenja i tačno shvatiti moralni sistem. Uzmimo za primjer crkvu sa Svetim pismom i predanjem svetih otaca. Moralni sistem je dobro definisan i objašnjen u okviru ove paradigme. Ako dvoje ljudi imaju moralne nesuglasice, nijedno od njih se neće pozivati na sopstvene intuitivne sposobnosti, već na učenje crkve koja je telo Hristovo. U ovom sistemu naša intuicija i dalje igra ulogu. Što je čistiji naš nus ili naše srce srca? Što je naša duša čistija? Što smo bliži Gospodu? To naše srce može biti pouzdanije u rešavanju moralnih pitanja. Ali čak i oni koji nemaju moralnu intuiciju, poput psihopata, mogu razumeti i doći do saznanja o dobru i zlu. Jer čak i ako nemamo takvu intuiciju ili ako je u suprotnosti sa otkrivenjem, otkrivenje uvijek ima prednost. Neko bi mogao da pita, šta je sa otkrivenjem? Zar tumačenja ne mogu biti raznolika i brojna među različitim ljudima? Ovdje se može primeniti isti problem intuicije. Da bismo utvrdili koje je otkrivenje istinito, možemo proučiti koncepciju Boga, za koga se tvrdi da otkriva ove istine. Na primjer, deistički Bog ne bi ništa ni otkrio, kao ni bezlični monad. Također se može tvrditi da bi vid Boga, koji uključuje apsolutnu božansku jednostavnost, činio otkrivenje nemogućim postupkom. Više o ovome u nekom od narednih klipova. Bitno je da je moguće pronaći logičke kontradikcije i probleme u ovakvim sistemima i zaključiti jedan ispravan. Ali ova vrsta analize ne može se izvršiti na intuicijama, jer naizgled mogu postojati različiti, ali interno dosledni skupovi moralnih uverenja. Kratka evoluciona kritika ateističkog morala. Moralna intuicija nije nepogrešiva. Nijedan ateista neće tvrditi da jeste. Ako prihvatimo standardnu antropologiju evolucije, onda je čovjek biće u perpetualnoj promjeni. Kako evoluiramo, naša moralna intuicija ili čulo može se ili izoštriti ili otupeti, u zavisnosti od potrebe za moralnim ponašanjem u našem okruženju. Ako je to slučaj, nikada ne možemo tvrditi ova specifična stvar je moralna. Jer može biti da nismo dovoljno evoluirali da bismo u potpunosti razumeli moral, a pošto neprestano evoluiramo, nikada nećemo dostići krutu, stabilnu tačku sposobnosti potpunog moralnog razumevanja. Baš kao što bismo rekli da manje evoluirana bića imaju tuplje ili primitivnije shvatanje morala, to bi mogao biti slučaj i sa nama i budućom evoluiranom, mutiranom verzijom nas, ili možda naprednom vanzemaljskom vrstom. Također, ne može li biti slučaj da je naša percepcija morala nepotpuna ili nedovoljna, dok objektivni moral i dalje postoji? Kako znamo da su ljudska sredstva adekvatna za ovakav zadatak? Kako opravdavamo izjavu ljudska intuicija je put ka spoznaji objektivnih moralnih istina? Zašto je baš Homo sapiens sa planete Zemlje taj koji ispravno percepira objektivne moralne vrednosti? Ateisti koji su moralni realisti će često predstaviti argumente za moralni realizam, a zatim za intuicionizam. Dakle, tvrde da moral postoji objektivno i da intuicijom dolazimo do moralnih uverenja, ali primetimo deo lanca koji nedostaje. Kojim argumentom prikazujemo da je baš naša intuicija pouzdana ili da je baš percepcija morala Homo sapiensa jedina istinita? Kako znamo da je baš to onaj moralni sistem na koji ukazuju argumenti za moralni realizam? Etička strana epistemologije.
preklapanje i preplitanje ove dve discipline odvija se u oba smera. Baš kao što pogrešna moralna epistemologija podrazumeva etičke posljedice, tako i postojanje pogrešnog etičkog sistema podrazumeva indirektne epistemološke posljedice. Ako je moralni relativizam, nihilizam ili subjektivizam tačan, kakav uticaj to može imati na našu argumentaciju ili znanje? Kad pravimo tvrdnju znanja, bavimo se mnoštvom disciplina odjednom. Tvrdnja o istini implicitno sadrži etičku tvrdnju o prihvatanju istine. Setimo se konteksta čitavog apologetskog poduhvata. Zaštita vere postoji kako bi se pomoglo iskrenim tragačima istine ili vernicima koji imaju nedoumice. To znači da pogled na svet sa kojim imamo posla ne treba ocjenjivati u vakumu, već u kontekstu rasprave ili diskursa. Jer ako sagovornik ne iznosi tvrdnje, apologetski napor nije potreban. Pitanje kako to znate pretpostavlja da treba tražiti istinu, da treba imati opravdanje za svoja verovanja i da treba imati razloge. Normativnost je fenomen označenih granica u predviđenom polju. Kada analiziramo znanje, svakom verovanju pristupamo sa određenim standardom opravdanja ili idejom o tome šta je potrebno da bi razlog za verovanje bio prihvaćen kao opravdanje. Isti standard se primenjuje i u okviru etike. Postoje granice koje postupke dele na dobre i loše, ispravne i pogrešne. Poricanje normativnosti etike utiče na epistemološku normativnost. Ako odbacimo normativnost, objektivnost ili stvarnost etike, onda se ne mora opravdati nikakvo verovanje. Nema imperativa na traganju za istinu. Jasno je koliko brzo gube smisao prigovori, debate i rasprave nakon što je takva tvrdnja prihvaćena. Jer ako nijedno verovanje ne treba biti opravdano, niko ne treba tražiti istinu, kako možemo tvrditi da znanjem treba nazvati samo opravdana istinita verovanja? Ili treba imati neku vrstu opravdanja da bi se verovanje smatralo znanjem? Također izgleda kao da je poricanje etike, ali i usvajanje epistemološke normativnosti nedosledno. Zbog sličnosti između ovih normativnih koncepata, teško je znati koji bi razlozi mogli biti predstavljeni za poricanje jednog koji ne bi bili primenljivi na drugi. Silogističke forme ovog argumenta predstavit ćemo u nekom od narednih klipova.